Ambo wabuze ikipe yagiye muri football atari cyo kijyanye ahubwo ijyanywe no gushaka igishoro ngo ijye mu buhinzi. Wabuze ikipe yagiye muri football atari cyo kijyanye ahubwo igiye kwiyamamariza ikinyobwa cya Skol. Wabuze ikipe yasohokeye igihugu yagera bakanyabika ibitego bitatu yamanje igitego kimwe. Wabuze ikipe yatsinze igitego kimwe mu Rwanda nabwo ikipe yagitsinze yakitsinze hanyuma bakaza kuyishyura bikarangira inyubutse mu matsinda. Wabuze ikipe yigiye umutwe ikimanukira mu buhinzi iyo nta yindi ni Rayon Sports Gasenyi aka Murera. Wabuze ikipe ubu ngubu iri kumangamanga yabuze ukwitaha iri gushakaho ngo bayikandire urwego. Wabuze ikipe yashatse gushora wabuze ikipe yahwininishije abafana ngo bakande utunyenyeri yigurira Ojera. Nk'ayo kipe amafaranga azavamo tuzayasangira. Nimba uri umufana ukaba udahembwa nyamara ikipe ufana yatsindwa ukaba warira, menya yuko ubwenge bwawe budapima n'inusu, yewe ubwenge bwawe bubarirwa ku ntoki. Waba uri igihwinini warabuze